қана чөбе. Жануарды қараңыздаршы. Машалла, чоңалай дейді. Мұнан қараңыздар. Бұл бойы қанша шықты? 175. Бүгін Аламанулақтың ортасында қайнай тұрған аттарына ұшында. Түгел тақсыр барыңшы бер, бойлаңшы. Ай, машалла. Ассалаумағалейкум, Жантөрі. Қош келіпсің Қарақұлжа жергесіне. Айтылу, Қарақұлжа жерінен ыстық салам Жантөріға. Бұл арғымақ туралы сізге кішкене маалымат берейлі. Бұл өзі негізі Европа жылқысы. Ноқаттың аты болған Қарахан деген арғымақ бұл. Жашына келсек 5 жаш болуш керек бұл. Адыр Құдайым бұйырса, бүгінден баштап аты өзгөрді, чоңалай болды. Бұл ат чоңалайға сатылды, чоңалайға келді. Құдайым бұйырса, бүгін негізі жақсы чоң игіліктерді жаратып жүрген. Бүгіндағы 22-сінде болып жатқан чоң Аламанулақта жақсы жиынтықтарды күтөстөр. Өз-өзден Қырғызстандың чыған жігіттері, чоңалайдың жігіттері, инелері өз алып тұр. Әрбір қырғызға ушундай жақсы арғымақ мингенге таптағанға насип қылсын, барыңыздардың, қорғыңыздарда. Жана ошондой эле бул атты бүгүн Кудайым буйрса чоңалайдын балбандары өздөрү чабышат ушул жерде. Аттын аты bundan кийин чоңалай болуп өзгөрдү. Жаңы кайманат коюлду дең, а? Каймана аты коюлду. Бою 170-тин үстүрөөк экен. Ат дагы аябай жакшы экен. Ар бир инсанга ушундай ат насип кылган болсун. Жакшы ийгиликтерди жараткан бул ат негизи өзү. Буга чейин Ноқатта Карахан Каймана аты менен таанылып жүргөн жакшы ийгиликтерди жараткан жылкы. Мына туугандар, Карахан деп Ноқаттан алынган жаңы аргымак экен. Мына эми бул таза Польша сласка экен да. Таза сласка. Польша, Европа жылкысы. Бул азыр ким дегендин колунда бул? Азыр мына чоңалайда, палван. Атың ким элейним? Алипбек деген чоңалайдын палваны ушул инибизге келди бул ат. Алипбек палвандын коросуна келди. Бул палван дагы өзү колду көрүп атасың. Палвандын колун. Сөмөйдү карсаңла, сөмөйдүн. Бул өзүң чабасың ба? Ооба. Буга чейин чабып көргөнсүң бе өзүң? Өзүң чабып көргөнсүң бе буга чейин? Атты? Жок, чабып. Демек биринчи жолу? Биринчи жолу. Ийгиликтер коштосун, а? Мына. Балбан менен ат келишсе ортодо кайнайт. Машалла. Оматың берсин балбан. Бул аттын баасын айтабызбы? Пока сыр боюнча тура берсин. Сыр боюнча? Демек сыр экен туугандар. Жакшы пулга келди бирок. Ат жакшы пулга келди. Саткан адамдар деле өздөрү деле билет жакшы пулга келди. Ат насип кылсын инибиз. Аттын манайы көрүнүп турат да, ойноктоп. Демек даяр экен. Балбан өзүңчү, өзүңдө манайлар кандай? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы ийгиликтер айтабыз. Оматың берсин, а? Тер өтө жакшы жылкыларды кармайт, кыргыз жылкы, Европа жылкы. Жакшы жылкыларды кармайт. Бул жакта Оштон Абин деген Озгурдан, Ош шаарынан Озгурдан Абин деген саяпкердин коросунан бир 8-9 ат бар. Ошол аттар тууралуу дагы багып таптаган саяпкери Жолборс палвандан дагы кичине бир кыскачараак маалымат алып, элге толугураак жеткизип койсок кандай дейсиз тапшырып? Өтө сонунда. Бул азыр жүргөн жерибиз кандай болуп калат? Биздин азыр жүргөн жерибиз башында айтып кеткендей эле Ош областы Каракулжа району Ажике жайлоосундабыз. Ажике жайлоосунда бир жогорку деңгээлде чоң улак уюштурулуп жатат. Балбандарды сүйүнтүп, бүгүн Кудайым буйрса канчалаган балбандарыбыз умрага жолдомо коюлду. Аллах таала кайсы балбанды өзүнүн үйүнө чакырган болсо ошо балбан алсын. Умрага жолдомо жана ошондой автоунаалар, акчалай байгелер, чет мамлекетке баягы эс алып келүүгө сертификаттар каралган. Ушул балбандардын жолун жеңил кылсын, Кудайым аттар мүдүрүлбөсүн. Мына туугандар, укканыңардай бүгүн
өтө чоң деңгээлде аламан улак өтүп жатат. Эми байгелери өтө чоң коюлат, а? Чоң байгелер чоң Кудайым буйрса. Жылына бир жолу. Ажыке жайлоосунда. Ажыке жайлоосунда жылына бир жолу Кудайым буйрса жогорку деңгээлде өзүбүздүн ата бабабыз бизге калтырып кеткен аламан улак көкбөрү оюну уюштурулуп жатат. Демек азыр Жолборс палбан минген аттар менен таанышабыз. Азыр эми Жолборс палбан өзү таптап, өзү жакшы жыйынтыктарды көргөзгөн аттар менен таанышабыз. Эми 9 ат турат, бирок основной улакка жараган жакшылары менен 3-4 менен таанышып өтөбүз. Кызматта өзүңүз болосуз алдыда. Кызматта Жантөре 93, Көкбөрү спорт, Нур спорт KG Тулпар аттуу сиздердин кызматыңыздарда. Каналыбыздан алыстабай лайктан басып. Жолборс инибизге да Алла разы болсун. Эки жолу бүгүн экинчи жолу улакка келишибиз. Ар дайым ушу союшун союп, дасторконун жайып, биз аябай жакшы күтүп алып атат. Алла разы болсун. Бул балбандын дагы жолун ачсын, Кудайым кечегинде жакшы ийгиликтер жарасын. Рахмат. Амин. Биз менен бирге болуңуздар, жылкы сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр. Дальше кеттик. Кеттик, а? Abdullah vur böyle. Ошодон бери карап туруңлар. Şu taraftan. Assalamu alaikum жылкы сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр. Муну биз көрүп турган, сиздер көрүп турган Кандардын ээр оюну кыл чайнашкан аламан улактын аттары, Абин байдын аттары. Бунун арасында мына чоңалай гана чоңалайлы менибиздин аты. Калган ушу Ош областы Ош шаары Абин байдын аттары. Толук аттардын каймана аттары толук аттары видеону толук Көкбөрү спорт каналынан көрө аласыздар. Биз кыскача гана маалымат берип жатабыз сиздерге. Кечээ күнү 17-синде болгон эң чемпион ат болгон ат тууралуу, Озгур тууралуу сиздерге кыскача гана маалыматты берип өтөлү. Жолборс болгон бери атат баштап. Озгур деген аргыма кушу кечеги 17-синде улакта жаныбар Европа жылкысы 6 жолу маара кылды. Анча мынчабыз эсебибиз деле жетпей калды ба, мектепте аз окугандарчы. Ат ушундай күчтүү жарады. Көргөн адамдар иншалла машалла деп комментарий жазып, машалла деп өтөсүздөр. Жолборс болгон ат тууралуу кыскача маалымат берсең, биз дагы толугураак маалымат алалы десек убакыт кыскараак болуп калды. Ат каяктан келген, саяпкери ким, палваны ким, мен палвандын элдин баары көрүп эле турат. Маалымат берейин. Polşadan gelgen Kayın'da. Ошо Озгурдан Абин байдын аты. Аты Озгур. Maşallah. Үйрүсө өзүбүз үйрөтүп, эми жаңы чаба атабыз. Аттын жашы 6 жаш. Бул мен байкашымча кечеги улак экинчи улак, а? Экинчи улак. Өзүң тарбияладың. Машалла. Чоң Европа жылкы багып атыңарды башкара албай аткан болсоңор, мына Жолборс палванга келе бер. Пилди деле бул улакка жаратып. Ана жамат, эми улакка жөнөйлө. Аттарыңар мүдүрүлбөсүн, чекеңер канабасын. Ушу бүгүнкү болуп жатканы жогорку деңгээлдеги аламан улак тынч өссүн. Кыргызстандын 7 областынан келген балбандардын чекеси канабай, аттары мүдүрүлбөй, жалдары бош кайтпай, баардыгы ооматтуу кайтсын. Ушу улак берген агабыздын дагы өмүрү узун болсун. Ушул айылдан кары алым балдар көбүсүн. Оомина тынч болойлу. Оомин Аллаху акбар. Айдагыла балбандар. Жигиттер ооматыңарды берсин, а? Айдагыла. Шыр айдагыла. Шыр.
Düşenler. Qana çöbe? Oo, Kıdır жүреді екен. Çakırın çoğak çakır kele kaldım kol. Malumat bereyin ha. Tanıştırыңызшы. Assalamualaikum malamanlak suyucular, gökbörü suyucular. Assalamualaikum. Buna eki inim Kudayım kursa ben özüm külerim. Özüm öcülürüm. Terbiyeli adam. Bugün çiğitik çıkarak. Ne oldu? Şalpan. Şalpan. Çok. Big Boss'un gelin diyeyim. Buna Big Boss olmadı. Bu şu Callavat linya. Buna tanıştırıp geçsem bunu Aytun'u çoğak balman diyeyim buna. Linyan atı konu. Жақсы сандырмасын. Hazır ile gelip düştük. Nokendin palvanı. Ketedi. Baştan tanıp komentar жазып қойыңдар. Qayсы palvan şu? Gelip düşkөндө эле өзүмүн жердешим, өзүмүн акам Уран ака. Кандайсыз? Кандай келдиңиз бу? Өте зор келдік. Құлаға шүкір. Қарауылдың тұмандар барлық толып кечінде иман болып ертемен келдік. Өміштозым тозып алды. Бул жаңы ат окшойт, а? Жаңы бұл, а? Еркек. Бул жак Нокенден Уран деген акебиз. Жанагы жылкы сүйүүчүлөрдү күттөгөн Уран деген акебиз ушул болот. Бу жашы канча бир тааныштырып өтпөйсүз Уран ака? Жаңасыйбы? Охо. Bunu өзі Россиядан салдым эле. Өзүңүз? Өзім алып келдім. Жаңасы болгондо туугандар 4 жашта экен. Бою канча чыгат Уран ака? Ой, şu 1.70'ge жетпесе керек. 1.70. Мен әлі пәс өлчөйм ғой. Демек бүгүн ушу менен чабас байпактары байланыптыр. İşte Құда қаласа салабыз эми эле акамды да Уларбек болду. Уларбек палба минет деген. Жакшы, оматыңызды берсин, а? Рахмат. Ат жалы жеңил болуп ашып кетсе. Нокендин абыр, Эй, койң, улак чапсын булар. Яман бурады мен кызды. Жаңы ат экен. Түгөл таксыр. Рахмат амсат. Ассалаумалейкум жантыры. Хош келипсиң. Бунду Кыргызстанга хош келип, Кыргызстанга деп койдум. Келди. Бегал, Минман. Чувак, ташыра туралы болду. Акам, не болду? Карып калгансың деп. Жана. Конорду. Өзбекстана келмедиң. Жанагыл бизде жаңы түзүлгөн Бүркүт командасында бир аз оюн көргөзүп калды. Бегалы палбан биздин өзүбүздүн инелерибиз. Бул болсо Адилбек палбан. Бул эки тең жанагы баягы Айтулуу Чубак палбандын шакирттери. Бул жаңат Данчак. Бул Жаллабат, сен бунун линиясын уже таптың бунун. Кайсы линия экенинчи? Бунун линиясын сурабай эле коёюн, сен уже таптың. Палбандардан да кичине сүйлөтүп өзүң кичине интервью алып ба. Мына туугандар, Данчакка баа берип коебуз, Бүгүн ортодо кайнай турган аттардын бири экен. Аты жөнүң ким болот, палбан? Бегалы. Бегалы, канча жаштасың? 22. Демек, Көкбөрүдө уже чабып атасың? Жакшы. Мына, бүгүн улакка маанайлар кандай? Даярсыңбы? Курсак токпу? Бу түнү уйку кандай болду? Ерте жатасың, улап бергенде. Уйку демек жакшы уйку, а? Мына. Кайсыл атты минесиң? Ушул ат менен чабасыңбы? Башка ат. Башка ат. Өзүм атым Байсук деген. Ат жалы жеңил болсун, бөдө кырсыктан сактасын Алла Таала. Оматың берсин. Мына жаш жигит экен мына. Машалла, атка баа берип коебуз. Данчак дейт. Бул болсо өзүбүздүн эле Жалалабаттын аты, кыргыз жылкы мына көрүнүп турат. Тукуру, омокту, жанагы
Шалпаң деген аттар барат екен. Шалпаңды білесіздер, ал Сургояндың баласы. Мына қазықтарын қара. Анда Полбан, сен да таныштырып өтейін, аты жөнің кім болады? Атым Адылбек. Адылбек, қанша жаштасың? 23. Бойдақсың бі? Бойдақ. Мынакей. Манайлар қандай, жақшы бі? Қайсыл атты мінесің бүгін? Шалпаңмен ортада қайнайсың бойырса? Жақшы. Бұл ат жөнінде таныштыршы, қанша? Бұға шейін чабып жүрдің бі бұны? Биыл чабат ауыз. Биыл? Ұлаға қандай? Ұлаға өтесін. Уверен бі өзіне? Жануар. Оматын арды берсін, жігіттер. Ат жалы жеңіл болып, игілікті көрсетіп жүре бергіле. Рахмат. Бұл жақ чуақ. Негедір бізден қашып өтеді бұл чуақ? Неме, білбейм өзің досың менен қандай сөйлесесің. Мен кірішпеймін сонғы. Досың менен қалада сөйлесер досың менен. Чуақ балуан деген ұшу. Чуақ, сұрау берейін, бірек. Бұл улақты емі күтіп атсан керек көптен бері, настроениялар, настройлар қандай, пландар? Улақты күтіп, дәйір емесін аттардың бәрін дәйірдіп суыт қалып, настрой жақсы бұла қаласын. Бұйырса даяр біз. Ортада қайнайыз бі бүгін? Иншалла. Алла нәсіп болғанын көрі өзі. Оматын берсін. Ат жалы жеңіл болып, алды кеттім таштаса, бізді көрдің ұшыл жерде өзі, Неме, геолокация таштайыз sıra білеш. Мына саға. Оматын берсін да. Танығандар комментарийге жазғыла. Қандай балбан, қандай чабат историясын комментарийде күтөбүз, Бардың арды бұлайын. Қараңыздар, Азыр башталды бек туғандар. Бұйырса. Бүгін жана жалпақ тілде айтқанда жиынды көрініштер болады да. Аты қачып, үйірді қолап кәді ұдады. Азыр ол жерден шығады, көрсе. Вай, мұнаны қарағыла. Мұна, үстінде балбанды жығытқан ғой бұл. Çatırı. Ne oldu? Batılığa dayansın mı? Dayarбыз иншалла. İşte bir жерден Surdak айтайын манан даярданып алып чоңосун да эркек жай батылга кандай карайсың? Колдон келишинче, күчүбүз жетишинче көрөбүз. Баары Алладан. Чейин урасындай айт. Ошагы Мен тизип алып туруп жерден согойду. Эми турасын айтыш керек го. Буга чейин кымыз ичкен эмесмин. Кемде мындай. Точно. Жайлоодон жүрөсүң го жалгоо. Анан жана үйдөн түзүгөлө ичип алдым. Бир кесе ичтим. Көрбөдүңүз сиз? Жок, просто мындай экөөбүз мындай кылалы. Кандай? Азыр алдыбызга тизебиз. 5тен би 7тен ба сахалек жакшы келип атса. 7 чыныдан би тизебиз анан. Дальше көрөбүз нара. Кандай? Кандай дейсиң? Азыр бисмилла жөнөдүк, бирок даярдан ушу жерден башталды көз. Токтоң ашказанды кичине бошотойлу да. Оны азыр козоктон чыктык го. Эч нерсе жебедиңиз да. Коюңча, тамакты деле ичпедиңиз, кымызды деле, кымызды куйдурбай койдуңуз го. Мындай реальный болсун. Жок, мен даярдандым да ошого сага, буяк. Мен бар жогун жедим, кымызды да курдум. Ичим азыр, ичип турам. Урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Бирок бул видеонун уландысы Кудайым буйрса чыгат. Азыр башталды, ушу жерден башталды. Жактыр отуруп кеттик. Онакей. Көк ичип шөлү.
Мына даярдык. Бул эми жыйындын башталышы да. Каримажы аға, келіп қойыңыз. Каримажы. Ушулар. Кабактары. Бу Польшабы? Польша. Не деген аргымак бу? Ол Карабин. Корабль? Жаныбар. Канча жашта азыр корабль? Ол азыр 3-та. О, 3 жашпы? Мұстафа отыр. Мына караңыздарчы, керемет экен. Машалла. Аба, сиздин атыңыз ким болот? Менің атым Жырғал. Жыргал. Өзүңүздүкүбү? Өзімкі, Бул азыр кайсыл жердин аты бул? Bunun şerige katı var. Bu da tortu var ya. Geçe Eylül'de geç gününden hap geçti. Жана Карим ажы алган шеригиби? Karım azalgan o şöyle. Мына туугандар. Birde karakteri ulaka yürüyüşü var. Ulaka çağırlık. Bunlar hem yaşta. Жаш аргымак экен. 3 жаш туугандар. Bana geçe karım azaldı. Şu şerige. Жумабек экенин аты экен. Бул азыр Кыргызстанда кайсыл жерде турат бул? Bu hazır nemede durur. Sovet'te. Совет. Ош. Онлайн. Aksıcaman. Assalamu алейкум. Аксыдан келдиңерби? Aksıdan ha. Aksıdan geldim. No yakatımda bilmem no turalып кичине маалымат берип коюн а. Айтыңчы? Машалла, бұл баяғы өзі түйін Оқаттан келген. Оқатта Тойтук деген аттың баласы. Ошондой деп 1,5 жашында алганбыз. Бизден кийин Каракулжадан бир досум алып, Азиз деген досум Аксыга саткан. Аксылык туугандар алып, бунун атын Калаш деп коюп койгон. Мен деген чоң жыйындарда результат көргөзүп ат булчу. Өтө күчтүү жарак. Улам өтө зор. Өзүбүздүн эле кыргыз жылкы Карабайыр. Форма айтып турат. Калаш деген ушу менин анчан видеосун киргизип. Калаш дейт. Бул даярбы азыр? Жок. Семиз. Бул өзү негизи саяпкер мынау бала. Календе Аксыдан болот. Ушул бала алып ушун таптап экинчи буну бир Медер деген Каракулжада Медер деген досума подарок болгон. Анан кийин мен Абилестин жуп Беки деген экөөмө саттым мынучу. Ар кандай жыйында жарат. Бул сал тау жогорак бир айдан бери бастырылды эле. Ат семиз экен, а? Семиз ат семиз. Формада эмес экен. Бу баасы канча болгон? Мен $10,000 саткан миниме. Азыр эми андан жогору деп неме болуп атат эми. Сүйлөшсө болот. Мына туугандар. Кыргыз жылкынын көрүнүшү мына ушундай болот. Ушул аттын бою эми 1,60га чейин экен. 1,60 деле чыгышы мүмкүн. 57. Ошо 60га чейин да. Бирок форманы карагыла. Танка. Балет. Полшалар жүрөт бул жерде. Мындай жөнөкөй аргымак жок бүгүнчү. Сыр менен кымыз ичкен чыктык эле чокудан. Мөндүр аралаш уруп калды го жамбы. Мынаны караңыздар. Ушул күн пешенеде бар экен да. Ылдыйда бу колотто булак башталган турат. Мына Нива келип калды. Койды. Койды. Түгел таксырга ишенип жолдо калдык жамгырда. Böyle ismi.
жol уже болбой калды. Ondan olacak. Öyle. To'g'risi bo'lamiz biraz dele. 15 sene. Ana qiziq olib. Evde olsa bitiyor mu? Opa. Ne var? Жол таңдаласына Ne var? автобустун машина экен. Азыр биз түгөл таксыр менен жогору акымыз ичкен боюнча калып кеттик да жогоруда. Ал жакта Көкбөрөс бар Асылбекибиз калып атат. Жогорудан көрүнүш. Жерден туруп Çıkanға бери төө дейм. Достор. Төө кимге берет насип болду. Жерден деле. Ортодо кайнады. Азыр ким чыгат бул жерде. Жакшы болбады ошо. Кылыч болгондойбу? Калыс? Мына экинчи улак келатат. Аралап кетти го. Мына бир төө, бир тай. $100 да бар беле? Dolar da var. Birinci numara. Demek $100 bir tüy bir tay kalış babama. Kalış da gel canım. Burada oturan bala nasıl? Yaş bala mı? Ne kaçın? Sür babada hazır. Kulak öz ne güzel düştü iyice düşmeye aldı. Geçeninde bir şey Belgisiz. aldı ben. Kırgızistan'da tekti jokla olmasa gerek o ha. Az nereden bol oldu da. Ötede bir geldim ya. Çok ne oldu? Olmuyor. Oğur bulganan özel cöper koyadattı. Tek sana vergili oğur olup kaldı. Bulak öte çoğun bulak bulak. Hazır ben uzaktan tartıp mı aranızda? Бұл жақта улақ. Бұл жақта жамғыр қойып келеді. Қарағыла жамғыр. Бұл жақтан да келеді. Азыр бір қоят қадайым. Прес болды.
sürülüp kaldı daha. İkinci. Bayge bu. Gitti. Karnaka olacak da fikir odat. Gitti. Maşinalarga ketip kalbasa. Gel atat dostlar. Vay, kimde gel atat ekan? Geldi. Ay. Tosip kaldı. Öte жақсы geldiler to'g'anda. O şol jaktan geldi bu. Tosip ketdi. Ulaq öte uğurlaq bo'ldi to'g'anda. Aşkan boydan ketdi. Bir bolsa. Ketdi. Kim bo'ldi kim? Beri gözde jo'nab qolishdi. Esep bo'ladi ekan hozir. Maraga keldi. Dostlar, hozircha esep qilgan yo'q. Mana jamg'irda keldi. Uzaktan buram. İkinci jamg'ir. İkinci sorun. Acıkede jamg'ir baştaldı. Bu ikinci jamg'ir. İkinci bayge. Var jamg'irdan boşaltıyordular. Görünmektedir. Hazır. Aynekte aşçı olsam ne tol kılıp da solar. Hazır evi toplayız ki. Ha dostlar. Möndür baştaldı, möndür. Doktor kaçtı bir şey? Bekar kıldı o şam. Durur da. Kaç baş gerek olsa da. Şüphete burada olacak. Ulaqsılar ne oldu ulaqsılar? Bravo. Başlara veriyor da sorun da sorun. Yağmur bu yoda. Ulaqsılar. Kalınkalarda javadat mı? Oho. Buna keremet. Bu çıkıp odat ortada. Kaynagan жеринен жамгыр төгүп атат. Жамгыр челектеп койду гону. Галаны карагыла.
Kaptan da bas. Vay boy. Bakıyorum kaç oldu ki bu? Sür. Kimde gitti ki? Ceylo, Keremet. Acıke Ceylo. Camlardan topladım. Tövbe, kim gel atat oldu? Hazır şu yerden Moncak'ta bayrak duradi. Bayrakты көргөзөйүн мына. Ушул жер пакка экен. Мара. Ушул жерге ким жеткирсе эмне дейт, төдедиби же автоунаа дедиби? Алты автоунаа бар экен. Достор, төө келатат. Мына дагы кыймылдап калды. Байракка жеткирет, төө алат туганда. Kana gitti. Gitti. Kimde oldu ki? Biz bu zığıldıyla jönödük mü ol yerden? Şundaydı. Tüp dizeli orası. Nara gözde gitti oblar. Sonda kara tüsüne çomrağına sattı. Nadaş bu. Çok bir gelip gitti hazır. Kirimiz ayrasan Nemşehir'de iki dost sirge tatlı, avuç bilen bayış. Şuraya deyipler, bugün buna gördüğünüzde Kırgızistan'ın bulun burçunan, Pavlan'ın var gelipler. Kaptan gel böyle. Niyazov, Manas, gelip sorununu alıp gel, dua verip gel kanka. Eme, Take, Manas kese bir yaş duasını alıp içine kısmı koydum ha. Taşımaylı başı taşıdı. Kurtur, ekmek gelme, bir yanlaşma. Gel. Abi kayra gelgine ben masa davranışa. 5 minut 10 minut saldılar. 10 minut saldılar. 10 minut. 10 minut saldılar. Yetti. Evkam sağ ol. Sen karmat düşse mi? Dünyanın korkulan ahiret azabından saklasın. Namazda bekleyen imandığı yüreğden kılsın. Baldarın Allah Ta'alam el başlardan, cüt başlardan, batır coğmartlardan kılsın. Uşunday toylardı göt ötkörsün. Allah! Allah razı olsun damla. Kala
Mikrofon. Düşçe. Sürgüleçe ulan karın kalp şurada. Düşçe. Bol nefes biraz müzget bekleyin. Masadan var Ceylan'a şakarız. Hareketi Oşan bastı Karakunca rayona. Çalmanın palvanı. Omuruklu palvan. Tabii nedenin bir tay mutlu palvan olmak üzere. Hatta işte. Arsıda Dingenar, Bişkek'ten Ulu Kalkesi'nin kaç kartımına bir tayga saldı. Mutlu. Takiyle kız kadıva. Anas ketmek kuşu. Bana geldi. Mikrofonda Niyaza Manas Balva. Bir konçak koyuyoruz. Ama adı meclis Manas Balva tamam mallarına bir dua verirdim. Selamünaleyküm. Baldeşe. Doğu olsun. Videodayız. Allah razı Allah Spalvan, Kitparan Türkan, Müdua Öğren sana, Kanami, Ciltler, Osmanlı Kumanlar, şu Manas Spalvan bizde buna, Kırgız elinin namusuna gece görününce Kıtay'da kanla evcilti usta alıp, buna dünya yüzü tanıgan bizden çıkan bir Manas Batır'dan ki Manas Spalvan'ımız bizden. Manas, en soluğun, Çin olsun, Oruğan'ın, Sırkavan'ın, ben Kırgız'ın der kalpağını basa giyip, ardayım Kırgız'ın ceregini dünya yüzüne celbir ettim, amin. Allahu Ekber, Allah şifa olsun, Oruğu Ekber, malades, beraber. Şöyle. Ana balvanlar, ulak, düştü, cerge düştü. Hafta başına saydık ha. Manastır mutunda Trabzon var emes mi? Şoğun sebebinden bugün ulak çapkan yok. Balbandı sıylap tribunlara çağırıp belirgin beri oldu. Cerge taşla, taşla cerge. Soyma, bir cerge taşla böyle soyma. Taşla cerge. Taşla cerge. Benim ağlıkla şeyde. Aldı. Çantara taksana. Yakında. Çantara. Hazır usul bir kaynaydı. Yarın sattığımızda doğal bir insan.
Nasıl şekil mi oyun süzgü gibi o şekil mi? Güzel böyle çok önemli. Bak şekil ek oluyor. Kapını göre var bak şekil altınlar hayır altınlar. Akşama beni farklı yok da bir koyma lazım. Ana biraz sekri gene kaldı. Şu başladı atamasak da. Doğrudan moyun bastım. Salam zaksan ya. Gitti. Şana ulaklanmaya gel burası. Kırağında koyduğunda. Arkamızda şuraya olasın, hafta maşina. Arkamızda şuraya hafta maşina hareketleri. Ya arkamızda ulaşan bu tanı kodanı. İyi günler, kodalar, koşmalar. Şundaka, firmalar paylaşmasıyla yapıyor, şundaka. Sen kaç firmalar geçsin, sen mutlu olmanla kanallar dönüyor. Bir bıçak kaç bırak. Kaç oraya gidiyor bunu. Direkt benim de burası. Çık. Peki senden kaçıp kilometre ölüm çakılalım. Sen bana basın. Aşağıda peki oyun var. Çok iyi çakılalım. Orada çıkıyor. Evet, piyona. Yapıyor. Kaynalarından sonra geliyorsa kayıtlayın. Çok getiri böyle espriler yok. Kayıtlıysan karım sormamda sen. Oltaya gel bakayım. Gel.
Ramazan'da babasının altta başıyla. Gel Cumal Palvan. Eşitler Cumal Palvan'ı. Hareketler. Boş olmazsa Karakoca rayonunun Palvanı. Bizimle Caş Palvan. Cumal Palvan. Bir koçak boya Cumal Palvan var. Maşallah maşallah. Hatta Cumal. Aslında Mingeler. Boş olmazsa Nokat rayonu. İlgizbaydın legendardı Taysan. Tyson'ı paranızda kanı ister inşallah. Bir hafta başına Cuma şeyin sorumluluklar var. Azat. Azat. Bak şu dua ver falan. Cuma koyuyor. Cuma bekliyorum. Önce size hiç merak mı? Ona, hafta ona. Geç başlayalım. Kaç bu sayı suyuna getirsin. Suyuna getirsin. Bu şey de suyuna gel. Neyse çok kaynak izin sorun. Kaç tane izin? Çapsan bana şuraya çapsan da gel. Oho şiklikten geliyor. Olur mu ama? Maşallah maşallah kötüyüz. Bak çoğular tutardığını seçkiler ne olur? Bitti daha evet. Sonramızda neştik ediyor. Evet, sonramızda canlı bir koya bir gelmiş. Böyle kaybedip gelmiş. Cümle kavga. Maşallah. Kaç Ulan Kerem'e. Kimden şunu aldı? Keşke dayanır. Hakkı bak
Maket, kamazayla ver, maket, kamazayla. Kıyama çok fazla ver. Hadi. Yeni gel Allah'ım bizim işte maket olmalı. Çöl maket. Sana o. Taşarttım Nevisa Gesi'nin Akbaz atı benim. Tyson degen atı benim. Jogar Pavla'yı yıkacak. Bir kay dedi Jogar. Solunu aldım kay. Hake kana Marat. Marat gel deme ye. Marat hak gel lazım deme. Al geriden. Ya az tutamma Marat hak gel cüret olur. Berdani değer tur. Berdani gel. Ya Berdani gel. Berdani değer tur. Bitti. Sonra da kesin tarafı. İkisini ardılar. Koydurum. Aslında mingeler legendardı erbek pallanın koydurum. Erbol'un koydurum degen adı gel maşallah. Ulan benim kıma taktasından koyayım. Olmak var diyorsun. Malades. Beleş ne oldu? Beleş. Kıma. Beleş ya sağlık gelsin canım. Beleş. Yaşadan. Kıstaytın peki yani. Çok kırpa. Hazır mı olsaydı birini açtık valla. Bir tekerelim gel adam. Gel bir önüme çıkıverdim. Bize düşük valla yani. Benim ağrı gözlüğe götürüyor. $700.000 geçen gün at sattık. Her mekanı aldık. Cuna'na geç. No diye sorun. Azar. Attım hayrattaşlar kaydı sorun. Kişi olsa bağda şişin bir olmalı. Ya Rasul Balbat. Ardayım. Sağa koydu bulaktı. Allah razı olsun. Ben buna sakat çala. Mehmet kılıp şunca. Kazamak. Ne oldu? Şimdi Aykan'ın olsun. Rahman. $700.000. ya kalmışsa. Kıştı satın. Ben ağzı gelmez. Oğlan açtı va. Yaxşı. Ha. Şurasın oğlan açtı va. Taşladı va. Kazamak. Öteden beri ne arasın kalmadı. Açtı va.
Ulakta ulakta. Açkede. Kanyektile bu şehirde cüretteyik. Görmedim bırak. Görület. Sen acı. Şu ben özüm şu cebdeki şüphelerinden. Sadece çok kalmışım. Bu kalsam. Hatta bunu ayırmadan şu uçağı da ben yerine söylesin. Bu açkede bir o salmalık dardım. Da varsa. Hepsi korkutur boğular çıkana. Maşallah maşallah. Koçak boğular. Taşta olsa da onlar var. Hafta onu atıydı kolga. Diyağına kaç Vak gibi. keserek şuna da. Yettekine caksana kavarı bağlana geçen masum dolaş yapma mustaştır tozdan. Toy bergen ki özünden. Bizim elimizde yurtumuzda arasında talantlar, uğrumuzlar var iken geliyetin batasını al otar. El içinde sizleri durmaktan silah nafta maşinasını ver otar. Tamam. Ömrünü versin kam. Sen de yiğitler Kırgız elinde. Sen de yiğitler şu özün ölsün. Elin yurtun içinde çıkan patrot yiğitler kök olsun. Sizler daha doğrusu elde toy verinizler, baldarınızlar şu talantay uğurlu olsun. Gelecekte el doyluğun ata babasından kalgan ürpadan bu bizden ulaklık olduğun şunday. At adamın kanadı değil. Ardayım şunda elinizde de yurtumuzda da toy buluversin. Hadi Allah'a ekber. Balatse. İngillerine bir hafta maşinanı ıygarıp koydu. Dua verin alsa kaldırıyorum. Bak bir yerde mesbe. Akep kasap. O onlar et sonlar. Ben bir ayı başım zaten. Hayat gerek yok. Niye çaldık asıl kapı? Güzel taş takım.